takbirannya karasa lebaran di kabeli imbe jeung sapi. So, ini tak banting rupa selain takbirannya artinya juga. Coba dulu ke. Orang atas suara takbiran gitu-gitu tuh. Orang itu takbiran kecing. Ganggu beda ya. Anjing gua aing lihat bangun. Bagaimana itu? Dia suara panas amat takbiran. Ibadah goblok, masalah suarana. Atuh lo takbiran keplok ya panas. Ayo takbiran. Coba yul, bisa tuh yul. Ih. Bisa. Ganggu aing bae. Coba dia ngadengin suara dia. Dengekeun aing ya, dengekeun. Udah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara dia, lagi upang keluar ke dia. Dia milik Dengek satu tuh goblok. Isi dengek mana itu? Saya bau. Bisa coba ngadengin dia. Coba dia yul bisa nanti takbiran. Ganggu aing bedong horo. Sekali-kali lah. Coba yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dong opik goblok. Opik mul. La ilaha Allahu Akbar walillahilham. Kasih pakai lalagaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Yang haruan baik. Takbiran dia kuat dia. Takbiran dia. Di asli ada dia kalau takbiran. Emen ya, elevasi ilham. Geraknya takbiran ya, Bro. Kunahan dia. Isi bisa dia mah. Bisa nanti kita takbiran.
Mana sarare? Hai, saya beri ya. Sukan sholat id, edan, sukan sholat id. Terus penting ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La pan imas rahe amat kamarana takbiran sekebongan budak amat tinggalkeun. Lah balik aing ge suasana lipat penting ieu. Lah sabeuteng ge tuyul. Kamarana barudak nang kenalin.